здраволарын. Грузияттан, Тбилиси кораттан нерги болохтун. Бүгүнгү мен выпуск бар, сахалар сетуладен подкаст бар. Мен елчитим Нила Эверестова. Камаджова, ито күннен Варя көрәчүләре. Эн Тбилисиге ырсыл олороргун Инстаграмнага билбетим. Бәян канта кемтен кимнакында Грузияга кайдак келбеккен карасейлик әфсенде. Мен Мила жанаттақпын, атут бир састақпын. Бәм коракка турабытым Жакускайга, атак жандарым чырапчылар. Чырапчылар, привет. Грузия бастык 2019 сылга келбетим. Онна Couchsurfing деген приложение бар ди. Онна семья болбутум, грузинская семьяны. Онна кинелер кытта 2 неделя курдук олар бутум бастык келер бер. Онна сразу аэропортунан прямой рейсинен келбетим Санкт-Петербургта. Ал чаларга прямой рейс үсөрөтө хинчете с багажом. Антон атлахан сразу келбетим манна мегин ол Couchsurfing ола бәта гиднан үлелдирите. Ол хин сразу аэропортка мен көсүтө. Калятта сразу вино куптарам, мехакин змараули, ано мен вино вообще испететим, хэ? И сразу то хаялга барбут. Ано мен в первый раз көрбүтүм. Хаяден тугуй, до этого ханта көрбүтам хаялары. Олин вообще мунуктунукке систем баран айнаутум деп курдук. Дара таптал ден бу бар была ден. Любовь с первого взгляда. Любовь с первого взгляда у меня была с Грузией, где ха. Олин Чой бай боло теманна олорор диханаутым сразу. Но 2 неделя болам барам төттөрө Санкт-Петербурга айнаутым көппүтүм. Потому что подругам келбитанна в гости деха. Ол Санкт-Петербурга олорор этинде. Осколабын битерем баран в 2010 году Санкт-Петербург көспүтүм. Онна хеттагыл олором баран. Ол бир сыл Жакускайга олорбутум, антон манна келламди в 2018 году. И ол подруга райнаутым. Бир и олорбутум Питерга, онна хайдагара санархаутым. Ахтутум агай Грузияны. Хайда реально тапталды хайдакты диханаутым. Оно тоже толку давка хаявка да сразу онлайн джебул бутум. И отам я катан калбитим. Оллада в никуда калби курдук, да? Ну курдук. А калям барагында чоғына хайда алықсыйдын. Ата до этого үлелиритим, Жакускайга бир сыл үлелеутим, онна муньютум качун. Олин на первое время барыта. То где-то Грузия на самом деле мандык улахан мечтам это, потому что забегу вперед, кратык, мен папам өттен грузиннар баллар. Буккасхан грузиннар гытта. Олин с детства он истен мечтайдан келлам де Грузия. Ол та уруу туркаттан кырдаккаттан билеретинде. Грузиядан дойду бар. Олорон көрбүк кеhe кылай жук кеhe ден. Нара бәм кепсирете мандык прародственников инден аймактар бутын грузиннар баллар хаммутер инден кепсирете олин бартын интерерген истеретин. Олин уже билеретим Грузиядан барын. Только ханда до этого, к сожалению, хатан кельбета. Не было времени, денег, возможности ден. Первый раз он асыл кельбетим. Ол Питерден манна келергер, в никуда келергер. Хатагарын белен халатаган ди. Калабра нахар умыр куталлах болот дигән мен. Әдер кыска хавсагдан атын дойдуга атын коракка келер. Ол кемгән хатах белен халап кили. Куттаммат этиме. Сама по себе мандык куттаммаппын, хаябаппын, я уже мандык привыкшая к самостоятельности. Бәм уже айныр, кайыр инетим. Олихин куттамматам вообще. Хоотох көрбүн. Хорак жаныр куттаналар айди. Ону хайдагара куттаныман дехин барабын. Ичой бай опыт на самом деле. И антон манна калам баран ол накопленный хачуынан алардам дидеу кырлы. Үлем сохата ол сылларга манна наха сайды хохата. То есть маннык үлага грузинская билер болахыналар дилер, Жа ол кемге грузинская үйертен кирен бар будым усиленно. Но кратык оларан баран өдөйтім, то что научили он английский бареме кастеллер ден, Анна ол сылларга английскайм куханета, олин будан английский деки бар будым.
Антон грузинский на самом деле ырхан байтыл. Манык средага олар бат поллахана, например, мен хаватыклар булам ди жебе. Без мужа грузина индейкерлер. И олин, кимде капстерим хох, анык товарыстарым кыттан учылы капстерим, английский да капстерим, олин умна испитим ол грузинский тылы. А так, если честно, ырхан байтыл. Ага, онор букваларында кырдакына кейатан логически буманнык буква ден халабра мен арар баппын. Тохада майгыннават буквалар ди. Анык тук закорючка курдук. А так small talking ден билем, конечно. Анык махинга кирдах мене капситабен деген. Грузинский да капситабен. Ага. Да маржоба мен. Ага, тохара. Гинаже күн энде курдук. Сколько стоит деген капситачин. Кафега инкирдаха ханнара нар грузинский да капситен. Да? Чиже. Халабра мен голландский беретем, даганы гылаңара усилинде береттим. Ол контентте бу кафега магазинга пульпалден мен бу касыналагы счет бератып алста, инде күтүп бүтте. Это менин нук по идее. Ол уровеньге келеребин жестко дырыктамытым дейм. Ну правильно, мен бир манык атын странага олар булакына уважение курдук болар булади. Мен бир кратык агыякта тыл боларына эмеучей билер булакына. Олин, ол сылга элбек байта барыстырым калбиттере. Onu бар сыннана просто калбиттера. Onu мен меха сурьеретлер. Меха сурьеретлер костюмдо, хайендо де. Onu мен барларын костюм экскурсия курдук проводигым это. Onu бары товарыстарым бары, ой, чай байты капсинди да. Хатах индик боло дияна ватах бута, аш экскурсия болла де. Индян өрбиттерага и бән авторский тургун арыяхыннады деп өттірі на товарыстарым. Онна уже бир кыз саха кыхаме Грузияға ағалар әтті саха жанлары. Оны мен қайдақара кылыстамын, қайдақара онык, қайдақ мен уже кыз бар де, мен қайдақара кылыстамын енді өттім. Ондан товарыстарым поддержкаланар қаяуттары, әс бүтір ән атын аудиториялақын, атын вайптақын, точно оңырақтақын бән авторский тургун деп өттірі. И он агысылга, но в тот год хаяватам я не приступила к работе деха. Он на төттөрү где-то төт ый аларам баран төттөрү жокуска көрдүм. Онна көп кырдык мына тест-драйв кырдык барабалам барангын. Себептен. Я могу подтвердить, что Биленги Миланана, ол 2016 Миланана, Биленги Милага мен Грузияга выпуска календарынден постаудым. Онна хакалар ким олардан билат да жана ипуп бар. Олут минуты эгер, 1 час эгер 5 ге берип бүтән түскүнө. Начайде. Лен хатта ултухары, аналогон постулар ипут, онна билген Грузияны катар ассоциация бастыган календарында. Начай вообще. На самом деле, он улахан мақтал атяқтын барауын товарыстар бар, потому что кинелер поддержкалан мен саңлатам деолеген. Мақтанауын, таптыуын товарыстарбын, кардақытына улахан мақтал. Де, товарыстар поддержкалардан хамай пиздақ болар. Қолабыра мен бұл каналбын әме товарыстар бар, поддержкалар бар. Мақтынан тұрамбын, кинелерге мақтындық барым, тойды қана кинелер әтәнілер, давай, ден поддержкаланлар әме. Сағалам ұтап. Ачоғына манна бу битехеккен окончательно олар кәлемден қан кәлбеккені? 2010 жылға Жакускай даутым дебитімде. Онна бир сыл 2 тыруға өлелем барамын. Все-таки Грузияны ақтара өтпенден баран урай бұтым үләуттен. Онна 2 сүрбе сылға кәлбетім мұнна. Февралига. Ровно ковид. И бир икентен граница от сабылаланна. Тур аңырокпын себебиттен баранген Жакускай даутын, онтан тур аңырокпын себебиттен баран Грузия кәлбетін границаны аулан қалды. Сабылалла границаны анырықты. Стресс. Оны бир сыл арибакалар бұттырады границаларын, Грузиялар.
Онна чауна уже окончательно 2-нче сүрбе бир сылга калбитим. Манна. Отол граница булдыгар калбитин да манналара. Хох бардам де. Вообще страшный локдаун это. Олеген за 2 дня до закрытия границ барбутым Санкт-Петербургка. Сеп. Кылмытчы да. Вот, онон 2-нче сүрбе бир сылга төттөрө калбиптим, подругамын кытта калбит. Эме хатчы оннан хаян бизнес арыя хадем болду, ха. Онна үчөй байтык мындык объявление көраларда бутна. Бу мындык отель, гостевой дом тахсан калбите. Вау. 9 номердах. Ча очоно бизнесмен болу хадем адыппыт. Онна Эдебетим атыга таксыт. Аты вот так мындык аренда да, потому что она альбях отель уж үлелебекке турар да. Олеген хозяевам было выгоднее сдавать мындык ежемесячно. Ча давай бизнес-то хадем болуп бут, онна табу отель болуп бут. Бәйтер. Вау. На полгода хаяп бут, после контракт бутым, потому что химбир билет это тох болон хабиде в будущем. Олеген 6 ай галып бут контракт бу отеле. Чо байты күлләппит, ырхым байты, конечно. Олата арендагалагын, онда твои проблемы либо со своего кармана телегин, банк шулёктун телегин, эбитер буланы жоннору ыңрангын, рекламалангын, олордонгын, качы өлөрөнгөн төлөнгөн, бәгарме килеп астан, онна отельге телегин деп Ага. Раз да дуттан келертлер. Казахстан, Россия, онна Европаттан эме келертлер. Чой байта, но ырхананта, конечно. Жа онна надо уже турами заниматься ден толкуй калбите. Бәйбит айттайлахпыт, она жамутун манна олорду хадем болла. Олин бастыгы группа утын түрген байдык набрали, аме поддержка болан, товарыстарым поддержкаладан. Онна алта кей калбите, онна күн ай завтрак потом бәйбит астырет бит. Она хасырды тұран Шо байдык хөблүр агайтлар завтрак потом. Онна уже экскурсия барар ен болуп бут. Вот. Хама басты группа, хама басты хана жүйкени. Ох, анётым, бастыкы тест-драйв курдук товарыстар бут калбиттера, агыски болан. Эме отпускаларгар, үчөй байдык барыманналар оппут отельга. Хама бастыкы экскурсия бастан коракка түспүт, мына чугас лади корат. По городу экскурсиялаппут, Антон Кахетиден винный регион алаппут. Чамно там дегустации, вид на Лазанскую долину, а Лазанская долина ден сама бәлері көрбіттіра. Хевляюттіра ағай. Антон горный тур бол бұта, Казбекка бұрға жауп бұт. Учебай направлениями бар хевлюлер ағай. Онна товарыстарым бәлері Батумига бұрға жауптыра. Бейманны қалып бұт. Вот, Антон, әме товарыстарым, да, вообще нырық крутой тур дейбіттіра. Оңырын, да, вообще нырық крутой вайб имбеуді болуптыра. Олин уже бастыкы анонс оңырып бұт. Ол онна уже алтаки келбіде. Вот, әме хевляюттыра ағай. 10 күннәқ тур болуптыра, бастыкы тур бұт. Әме Батумины бұт бұт, потому что тоқыта. Сайын әті. Сайын, олин әме Батумила бұт, Мора барып бұт. Чөбайдық бартын хевляюттыра әме. Ол кәнеттен отель контрага бәті ноябрьга дылады. Оны мен сайыны бұға бір мечтауын толырықтақпын ден толкудан әжеуді. Онна ноябрьга, октябрьга Африкаға көптен волонтер бола. Занзибарға, Танзанияға. Ол островқа олар бұтым, Занзибарға. Туы волонтер да өкіні? Осколаға помощник учителетім, ассистент учителя. Атыстығын? Бір класска 4-2-ға барды. Вау! Онна 5-6 хастақты. Тук-тук. Мен онню хайыреттім рисование, тоғыраманық математика, инде күрдік предметтер хайыреттім. Онны мечталақ әтімді? Онық мечталақ әтім, кырайджан мечтайдыр айтым. Либо онық, по идее, хотела помогать животным. Оны хайдағара программалар бары платный әтлер. Оны әрхам байыды. Ол чолырға. Олеген бесплатный программа боламын, ассистент учителя боламын бар бітім.
Касыгата. На 2 ый оннолор бутум. Молодец ты, да. Ага. Онно в это время туров не было, Антон уже декабрьга кэлбитим. Я онна мехалапт. Ол манна как раз контракт бітпіті, как раз сезон бүтүйті, Ага. дей күдікта, онна глаз дойдыға Занзибарға. Занзибарга гастаудым декарлар. Мила, грузиннар хақалардың тоғатын ақтыры білден тұрар күрдік, онтын толкудан күрдіқіне тоқтарынан майгынылар әбізе хақаларға. Грузиннар сахаларга самый майгыннылара тоқтияқпын хэп. Айылғаны наха өлілер. Онна наха патриоттар. Бихи күрдік әме. Вообще Грузиян нучалы тылди. А так бәті Сакартвела ден. Картвелы, грузины Картвелы ден хэп. На Сакартвела страна грузин. Саден манық приставка место означает. Олген Сакартвела ден. Ол бейі бәуетін якуты деп әппет, бейі бәуетін сақалар бұтти. Ага, онны күрдік ден. Олген Картвеллар дойдуларын наха таптылар хэп. Онна әлбәқ грузины кітті кәпсті әжеутым. Ол туғынан, оны қағанара бір бизнесмен жайжын кітті кәпсті әжеутым. Оны әтер, мен квартиралақпын Москваға, Испанияға, онна манна индир хэп. Но нар дойдуын ақтауын. Онна нар манна кәлі тұрауын дир. Әлбе хақалар күрдік Сақалар күрдік, ага. Это уже хаста хаузыда. Олеген нар манны тарда тұрар дир. Оннық жы. Оннық дияна аутым. Көрі атын ән ковид кәмегер желән бараңын, манна дәптер кәлергер тоғы кәлбеккені. Онна қайы кәлбеккені. Қаттағара Грузия олырықын барыр дияна аутым. Бағарауын дияна аутым. Олеген аттан позову сердце кәлбет. Әме тардан олды. Әме тардан бұта. Атын ол волонтердуар әжетінде Занзибарға. Ол кәнне, ол онтан тәннергер, мен Грузия тәндәуінден ханалаға жүтінду, әвітер мен хаға әрегер тәндәуін, или Питерге тәндәуінден. Қаддаг олына қанды тәндәуінден мұндық әгір әрілі жүтай? Өйбір мен жайвер тәндәуінде өтім әп, оннан жайым уже Грузияда. Олинар, қандар бәм әме путешествию барар уламды. Онна төттірі кәлер бәрнар жайвер кәлем инден Инстаграмға ұставын, оннан Грузиян ұставын. Оты қолы бір бәғын мәнна олығын тұғыры олырыр күрді күрауынды бәғын? Әвідер отчалақ индегер не загадываем. Пока оннук ден толкудапын, но точно нартын нөм дияным. Әме ол бизнесмен грузин күрдік дияным. Тәнті тұрар дейік, да? Мила, ән Грузияға үстәді тұрдыстан кәлбекінде. Арай кемері көрсен кәлерғанда мұнна, әвітер қайдақты? Ауық, оннук боды қата. Қайдағара, мен... Дойды бәді тардырды. Кемді болбадық? Кемді болбадық. Тусалық бар свободный бын. Онна қағандағыны меген қандығын жай-жай дарды өдеті мұнна Грузия. Именно оны дойды бәді. Атын тірігінен. Атын хаға әрігер қаған бар әжіккіне бідәктәғыдың? Сақа сірігер бітәкпен болырын бар әжігім. Февральға бір үй болбудым. Хамытым некәмне бардам бер орна. Олеген наха тахаджайын жот буламды. По идее, манық по делам барбудым. Олеген наха тахаджатық суададым. Онна в основном аймақтарбын кытта көрсөһәреттим, товарыстарбын кытта көрсөһәреттим. Олеген тучу байт каспыда. Кадагар онық планнамын барбудым. Осознанно мен бараларын көрсөктәкпин ден, потому что до этого 2 жыл барачатам. Олеген ақтамын
ол аймақтардың кытта товарыстардың кытта көрсөткүтүм. Атағалар Грузияға әлбақтырды? Нахал бехтер бодах, как в Казахстане или Таиланде курдук бодах, но олар она чувайдык көсөһәчүбү деген. Онна арба. Ыгах тарибитим демен. Әнтер бидинде. Баскы быгах бут 2-нче сүрбә үс сылгайда. Вау. Чувайдык бары мустулпут. Аны бир товарыс бут батылмыга барар, Аны чувайдык күлән хаян шутигынан глава Батумского наследия. Тайский улус. Он батумский наследие те бар болады бияга. Üçü baydık ham Munustan ıhtapıt бары бир ахтан кәлләк битти. Онна обычно оны подругалар бынкта мустуган Берский остачу, Берский пати диви. Берский пати лачу. Онна вот недавно туристерым хайтара алыптыра хайларга. Сабыллалар хеп сол с двух сторон. Со стороны Манук России, он со стороны города Тбилиси сабыллалар. Сол из-за того, что он хартугер, он сол хабыллалар. Оны 4 күн оннолор буттыра, оны биге ала да давай хасын күнөр ассарда турамын ала ачастан кирем барды мен. Такое, конечно, 4 күн оннолор буттыра. Ва алажы астаатан олар барасы ойролор уктары тайында. Олата туристтерин келелер, оны просто экскурсия, бир күннәк экскурсия баран келебиттеннер баралар да. Оны калан калалар дип күттүктө. Это прям хәтта күн экскурсия. Хәтта күн тур итә. Онна бүтәһек күннәргә хайларга хонукта хәтерләр. Һәм бер той гостиницадан бар, Румсказбеге. Ол онны хомуттыра. Онны күннәр этүн соус булып калдыра. Вай. Хасын күннәр желехтә хәтләр моны. Вау. Они свои Минусы тоже есть дип күттүктө. Ва, чукутталы. Ата халабыр әмбәм билергенен, подружкаларгынан ахтакына тәһәл бах агалар оларлар Тбилисиге. Именно Тбилисига отучанки бары бу. Вау. Мен аулак жаннар хин бары бутын болорун. Семейный. Сеп-сеп. Ачайып. Сахалар везде. Көрі, мен манна Грузияға тур болбаққа, әсі Инстаграмыңа көддақ бұна туған ұрағынде, концерттер турдырын ұрағынде. Концерты мировых звезд. Де, ол идеяға қайдақ кәдбеккені? Ол идея тәуір ұнырық ұрут бар еті. Онна Россия бітен қалбықтар еті концерттер, мировой звездалар концерттер. Ол ең спрос бар еті жанырға. Разы дүгі баранлар концерттер көрелер. Самый бастықы концертный тур за рубежом мен ауыр бұдым. Imagine Dragons еті. Вау! Ол қазылақа әктен жөлбәк кесті үлбі? Сөбі үс. Анна бір кыспы. Вообще он горячая. Самое популярное видео. Дэн Рейнольдс еще он видите. Ой. Вау. И нам повезло, мы по идее атын трибунал бутын хэт билет. Онна меха почтор письмо үттіптіра организатордар, то что иги местағатер 100% видимость көстібет хэт. Олеген иги местағатын хамы сайнат аттыгар көрдүбіт деділер. Оны мен кыргыттар, нам поменяли билеты, эндиюн. Вы будете вообще у сцены стоять? Оны сразу үйртілер хаядылар вообще. Конечно, еще шанс. Де? Негенен ол қас концертге турың ор бүкін? Білген ақтақына сәтті концерт тур болбыда. Вау! Он нәрсе болары туралы? Он нәрсе болары турар, бұл Грузияға ме, онна Арменияға. Арменияға мен орын. Онда бұл январьға Дубайға барын кәліп бітіме концертный тур. Coldplay. Олата мен қалғыла бұра жүкіскөй қаларауын, әбетер жақыныры атын көрек қаларауын, мен Адель көрек фумарауын дейін, әбетер Бейонсе, әбетер атын группалары, оны әйеға ұрық пұнапты, соны ән билетілан бері анда, әбетер Грузияға болар концерттері таллақ пұна кәлебін. Преимущественно Грузия орауд, потому что уже бартын сире
местелері бартын билер булак битте. Бу арена манна бар, бу концертный зал манна бар. Маннык тиек кап эне күдүктө. Экскурсиялары это бәвит гитардахпыт, бәвит машиналардахпыт, бәвит айтылардахпыт. Олин с организационной части будан чакчыкенны Грузияны. Олатан жоннору тохта, что входит в пакет деп күдүк тохта. Концерттер болбо тохта. Концерт ботах. Это он готовый тур уже. Жоннор только билет на самолет алалар. Прилетают, беги костабыт, заселяют отельга. Он на күнай программалактар. Баскы күнгә, например, ужинды барабыт, 2 күнгә коратынан гидыктак күләтебет, 3 күнгә кахетия олалсанская делини кора барабыт, дегустация анны панны. Ол барта масынага бәга келе. Ресторангытын уже билегет деп күдүк да. Вау! Все готово. Мен колобра бу неделени бу Тбилисинен Батуминен хараттым. Нар канна yorabıtı, tuğunabıtı, qadaq diyebiti. Acha ho xаты дун автобунан ду таксинан ду. Вау! То есть киги мейта öjö. Ди? Реально. Канаранада деп күдүк. Кале канаранада, онна сыннана канаранада. Вау! Круто де. А так наче идея была, онна тохтен. Түгенне мен чутуп батаккаттан үйрөбүн. Тоғдай концерттер Россияға болбаттар, да. Аннахим бир колобра Жукускайгалар да уллаккан хим бир Москвага эбарыкканада, эбетер Санкт-Петербурга, антон Грузияга кадер бидан интерехине бидан бүйөрүлах күндүк эхиллермега. Да, оннук болар. Онна хамы ярахана ден карты үлелеметтерди. Орынадан ылбаттар билет. Онна атын ырахаттараме бар. Колобур? Ынры кылахан очрат билет атларга бар булачы. Ама стресты хасарты тураңын, очырка киреңин, атан ылан дул баккынды денеме ол тутулта. Олна эхбегат атлахан берагат билети? Бартын бәган атлахын, антон анонс самаран. Концертный тур болаты. Как сохото! Синадыр крутой урбанный табекимутта. Тем, мила кажется, тигин хинулханлага мактар. Аяха мактау болгон. Жабата кажется, тягнигун онна нергел бага биллем. Грузия алган тухунан, онна эн алган тухунан на крутой кыстен айдатып. Онна качык самая популярная девушка Грузии, Ахлартан. Онна элбага үндүк стилери багарабын. Бән гостиницаланан, турдырыттан, начады Грузияга алар көрүп багарабын. Спасибо. Спасибо тебе. Хамахта. Да. Там особенно на якутском языке. Потому что мен, ну, имбир 50/50 öğrendim, якутский, русский, но Асколайн по-русски кепстер болан Санкт-Петербург öğrendim хаябытым. Санкт-Петербургга университетке öğrendim ду, эбитер. Бастан медицинскайда кириптим Павлова. Ну, өз курскентен бар урайбытым. Не моё дегенабытым, Антон лишь бы тугора закончить ден орто өрөха кирбитим. Тоже медицинский. На бухгалтера. И вот это понадобилось. Кастыдаганы дебеттен өтүм, каччы муннямутум, анда калбетим, анда небе барбытым, каччы муннямутум калбетим. Кысот. Вообще муннер ден реально сложно. Ну, когда цель есть, жестко ходить. Я же вообще кулей давят и например. Раньше мы тусили, молодец, с друзьями, а так типа он из папин, хочу муння. Вау, дисциплина. Ататух Жакускайга кандай каскалар мүмкүн? Фотел. Да? Анын учулы гастеретейт да? Бастан. Хакатыла бар? Хакатыла бар, но мен чмолар тохтарга уровеньлерге рычам. Русскоязычный день. А там, потому что бастан 5 школа öğrendim hep. Потом фотелга көстүм. Анна уже 5 школа бартан учулулади. Сахатыла бирere части. Один урок неделю. Анна
Ото жевдер эме 50-50 көстөрдү. Они интервью берерге хагыр ханта. Но я все равно стараюсь везде участвовать. Атарай оғламытын өте олар оған қата кетенді? Хороший вопрос. Надо было это включить, да? Или Работает? Снимает. Реально? Я просто сразу расслаблена. А то вот в том-то и дело. Ну, очень хороший вопрос, да? Оно аметал кудучил там. Зависит, наверное, от того, кем я каркен толстый. Тохра иностранец была она, он сахлы гарахтах, научилы гарахтах, английский гарахтах, а на например, Колобур грузинской. Да, грузинской. Тёт тылынан уже кепстехтах. Или, например, там немецкий, да, уже минимум тёт тылынан кепстехтах. Оно, конечно, агобы кулон хэп поладим. Да, hem bir onun kılbete geliyor. Hem bir kadar min bämin nikten ağıdım. Tosten bäm oğlanlar var. Oğlum kıtta hem bir mama min kadar kesepden gördük kester bulaldı. Мамам кала тақсан келбеді. Ата эти кеттүттен буккасхан булади. Мама папанаттан олен мен төрөпер тогда 90 булади. И барын учул кепстердерден на курка. Немен мен қасты кейттен ниттен еттім. Мен қадаранлык өйдөн көрәчім о бәм жүгіз көрәбедім. Әрәрі хақылаға көрерін әтчім. Олеген оны жомын күтіріне мен әр хақылы көстерді. Олеген қадара кәннеки улатын барын бидде істебетім көрат мұны центргар. Наоборот, хақылы хаңғар бұлыққына еген оқсуқтан сайықтырын үйоқтырын әптеу күрдік. Олеген до садикка кирек пердлы, наверное, скорее всего. Ну, чылы итебиттен болып та мамам, онна әбәм, папам өттен әбәм хэп. Әбә девет әтебит. Да? Баба дирesi. Да. Ото мама, папа, Атак баба. хақа? Әбән? Ото грузин хандақ, онна нучхандақ. Олеген, нучы отақ донские казаки. Альбах, ну, во время ссылки на Альбах Табитади, Кускага, в Якутию. Олеген, оно папа питада. Ол хатақ икки тылы билденден. Оно папа питанен икки тылынан ағарар. Ол табе саскардылы нучылы берден ғалауыттырын, папан әппетінен ағалы нучылы болбуда. Икки тылы билденден болбуда. Оно олен мақтанауын ағай. На самом деле. Оттон на пульпали ағарақпын хэп. Нос ағарауын дегенде. Отын аға чүйде олтан қола бір папын әппетіттен ұлттан ағалыны береттен де. Ол ондық болбуда әппет ағайды олар. Ачонда кене отто ол әппетінен қаяқықтыра де. Аға чүйде әнің. Це? Бакалам рандырау дегенде. Те, мұнын бейбері бітер, Мила ұлғанылға мақтауытын тіреді бет, комментарийға тоқтиян ауқатын Милаға вопростырғытын сұрыйын, Мила инстаграмығыр подпискаланын, комментарийға ғырыйым. Онна библиотекалар бұлақытына, вы знаете, куда обращаться. Чубайт каляры. Вара мені еха ме бағарамын стегіне, нағачу емені YouTube канал Арибыққар, онна сахалары ұстарғар, онна сахатылынан тәпсетер кетер. Чубай дегенуын. Дальше сайттан ехін. Ура! Мақтау! Иван, наверняка вообще помощь года. Ән хауан өте олар, мы бы тут еще поширились бы полчаса реально. Да. Әдір бар болаңын. Женика, моя спасительница. Блин, кірдік пауза. Правда? Да. Это потом понравится видео. Тоқта, мы же серия от қандықта вот это идея. Это получается... Уже ертеңдерден. Бұларын наға тұптырлар, ха? Ужасқа камеранда. Мағанын реке. Шүкір Верни. Да, вообще. Наға кетіп явно кетіп толықтап қойды.
О, как короче, секляп. Ай, кабан! Ченте. Вообще, Оскар студенты играла рекордных фотоний. Сама у нас маленькая проблема, что у нас A few moments later. нет, что защита Украины, и что как соответственно, многие чего можно. Kiranara kirata bardım Arğanı kütari ilimin hayıskalarım Günümün kütün sitari körbek göbün Sılahı kütari anyolar bın gördübün Küsse bölü bönün megincik tetikte körür gün Kıpkıl gaç bireme gaç sürekte büyüde türgürün Kanın kurdarı uhuttallar solustarım Arayattı barantı garı bollargın Günüm muatağın megitten kuatağın Rahmin muarabın dalguya bın huktu Günüm muatağın nari tulabın Tıgan kıhılın arağa suakunan uguyuy Suruyuy tuğus sanırgın Balıtan narınan kelen tühem seger